Nalazim se kao car, Leonid Zuvić Zuraš, car Srbije, nalazim se ispred palate, kraljevske carske palate Zuvić Zuraš, koji je osnovao naš veliki otac svih Zuvića, Sveti Simeon Zuvić Zuraš, 1185. godine, sagradio je. Napravio se nekoliko priloga, sad to izgleda kako izgleda, mislim na sadašnje stanje zgrade. Napravio se nekoliko priloga, naravno tamo kod onog portreta, gde su dati Vukan, Stevan Prvovenčani, Sveti Sava i Sveti Simeon zajedno. Ovde sad svaki kamen, svaki deo zgrade je neprocenjivo istorijsko, umetničko, arheološko, svake druge vrste svedočanstva i materijalni spomenik. I svaki deo zaslužuje posebno proučavanje, pomnu pažnju, dugotrajno istraživanje itd. Ono što bih sad hteo samo u ovom snimku da prođemo, samo da vidimo ove izuzetne kamene skulpture trodimenzionalne koje su date u cokni, dakle u ovom delu između temelja i početka zida, i gde se nalaze portreti Svetog Simeona Zuvića Zuraša, kamene skulpture, Svetog Save, Vukana i Stevana Prvovenčanog, zajedno sa natpisima Zuvić Zuraš. Eto, idemo sada da pogledamo. Evo, dakle, ovo je prednji deo zgrade i ovdje su divni portreti, jer tako? Evo ja gledam ako, evo tu je Sveti Simeon. Ovo ću da pokazujem, nadam da ćete sami da ih uočite. Evo, ovo ćemo da stavimo, da nije potreban komentar, jer tako? Moj komentar kustosa u muzeju Zuvraš pod otvorenim nebom, jer da? Ono što stručnog konsultanta, ovdje smo počeli da analiziramo one natpise, tako? Ovo su portreti, dakle možemo da kao da smo, ovo je, dakle, palata Zuvić Zuraš. Vidite, ovdje je Z, U, Zuvić Zuraš, jer tako? Dato u različitim oblicima i formama, varijacijama i tako dalje. Evo, dakle, ovo su portreti srpskih kraljeva i careva, osnivača ove zgrade. Ovo je bio Sveti Sava, zar ne? Ili možda, ne, ovo je Vukan. Ovo je sa Brezovac, iz Crkve Brezovac, sećate se, objavio sam fotografiju. To je Vukan. I tekst. I tako dalje. Sami ćete da raspoznajete, nadam se, koji je vladar zajedno sa mnom. Jel da? Sada idemo kroz ovu neverovatnu izložbenu postavku portreta, kamenih skulptura i portreta u kamenu, tu ima i bezbroj kamenih fotografija i tako dalje. Srpskih kraljeva i careva loze Svetog Simeona Zuvića, Svetog Save Zuvića, Zuraša, kraljeva i careva Vukana i Stevana, Vukana Zuvića Zuraša i Stevana Zuvića Zuraša Prvovenčanog. Oni su sagradili hram 1185. godine. Ktitor je Sveti Simeon Zuvić Zuraš, kralj i car srpskih i pomorskih zemalja, Srbije i Engleske, poznat kao i engleski kralj John Without Land. Ovo je, dakle, muzej Zuraš. I sad gledamo ove kamene skulpture, portrete, slike, nazovemo kako hoćemo. Evo ga kralj John Without Land ili Sveti Simeon Zuvić Zuraš. Vidite, on ima englesku kraljevsku kapu, odnosno kraljevsku, tako, krunu. I to je lik kralja Johna Without Land, to je Sveti Simeon Zuvić Zuraš. Evo ga, on je dati ovde, vidite. To je nepobedivi Scipion. I tako dalje, da ja sad ne bih svaku napravio se već nekoliko priloga, evo to je on i sad iz drugog ugla. I tako dalje, evo izvanredan portret. Sami, nadam se da možete sami da uočavate, možemo da zaustavimo snimak, možete zaustaviti snimak gde god hoćete i da pomno proučavate svaki portret. Ja hoću samo da ih zabeležim, naravno i da predočim svima, tako da predočim, da i vama predočim, ali da sebi zabeležim. Dakle, ovo je samo, idemo ovako, jedan presek, jedan pogled na front starog zdanja. Vidite, sad ovde se ocrtava izvanredan, jer nemamo vremena da stavimo mnogo, jer zastavio bi kod ovog kamera i više nikad ne bi krenuli, jer tako, ovde je ceo univerzum daranih za nekih milenijum da se proučava, jer tako, šta se ima u ovom kameru, na primjer. To sam objašnjavao u jednom prilogu, da je tu sadržan kvant, jer tako, to je ona tehnika kvantografa. Objavit ću taj prilog. Dakle, ovde se vide Z, Zuvić i tako dalje, oblici naših prezimena, vidite, Zuvić Zuraš. Idu, dakle, i trodimenzionalni ispisi. Evo, možemo da gledamo, jer tako, da gledamo sve ove divne forme, tako, u cokni, dakle, starog zdanja naše kraljevske palate Zuvroš, jel da?
ulaz je besplatan, ali neće trenutno, tako, ali treba dve devojke u prolazu, zaustavio sam da ih pitam da li vide ono što ja, naravno, one su, kaže, na prvi pogled se ne vidi, ali kaže, kad su prišle, kad sam ih pozvao da priđu, da vide, one su uočile, je tako, pa da, stvarno ima, pa gledaju, naravno, i meni, ja posle toliko gledanja sam navikao da ih odmah malte ne uočim, a razumem potpuno ljude, osobe kojima je potpuno nepoznato da na prvi pogled ne mogu, pa čak je i dovoljno to što su uočile da ima, i to je veliki napor koji su učinili. Dakle, ovdje idu sve forme ovog natpisa, Zuvić, Zuvroš, prezimena, i tako u različitim oblicima. To su ove gornje, a ove donje, cokne, kameni, to su sve portreti. Dakle, Kraljevska palata Zuvić, Zuvroš 1185. godine, evo ga Sveti Simeon Zuvić, Zuvroš. Ovdje su natpisi Zuvić, Zuvroš. Ovo su kameni portreti, kamene skulpture, loze Svetog Simeona Zuvića, Zuvroša i Svetog Save, evo ga Sveti Sava, Zuvića, Zuvroša, tu je i Vukan i prvovenčani kralj, evo ga prvovenčani, Vukan, jer tako Sveti Sava, jel da? I to je ovaj kamen koji su, upravo sam ove kamen su devojke videle, pošto jasno uoči, jer tako da krije ove skulpture, kamene predstave, tu je kralj, tu je Sveti Simeon, jel da? I ovo je natpis, i ovo je ovde, da sam malo pre pravio prilog, jel da? Ovde je Vukan, prvovenčani, Sveti Simeon i Sveti Sava, vidite? I ovde je Vukan u uglu, dat. Ovo je izuzetan jedan kamen, tu sam napravio nekoliko priloga. Idemo dalje, dakle gledamo portrete Svetog Simeona Zuvića, Zuvroša, Svetog Save Zuvića, kralja Vukana Zuvića, Zuvroša, prvovenčanog, bezbrojne kamene portrete kao kamene skulpture, tu ima i dosta i kamenih fotografija, sad kad bi se udubili, kad uveličamo fotografiju, naćemo izuzetno vernih trodimenzionalnih kamenih fotografija. Radi se o trodimenzionalnim portretima, rađenim ovom tehnikom koja se ne uočava na prvi mah, na prvi pogled i koja izaziva taj trodimenzionalni efekat ovih neravnomernih, nesrazmernih ureza, oblikovanja, obrade kamena. Stvara jednu mrežu beskrajnih trodimenzionalnih portreta jednih u drugima, preklapajućih formi. I evo kako to izgleda na primjeru palate Zveč, odnosno Kraljevske palate Zuvić, Zuvroš, rezidencije srpskih i engleskih kraljeva tokom celog srednjeg veka. Ovo je isto kao Westminster, odnosno kao Buckinghamska palata, ili bilo koji drugi zamak u Engleskoj, Windsor, Arundel, Blenheim i tako dalje, tako dalje. To je staro zdanje ili palata Zuvić, Zuvroš, pošto njeno ime je Zveč. Je tako? I evo sada, dakle, gledamo u muzeju Zuvroš ovu izložbenu postavku koja ovde stoji vekovima, od 12. veka, evo do 1185. do 1995. to je 800 godina, i dodamo još 805 i 13, 818 godina stoji ova zgrada, stoji ova Kraljevska palata na Zuvića, Zuvroša, prolaznici. Dve devojke sam bio pitao da zaustavio da li one vide i videle su, jer tako, prolaznici ostali ne znaju, ali nadam se da će da saznaju i oni, jel da? I evo tako izgleda ovaj bočni zid, vidimo bezgranično mnogo portreta, kameni portreta Svetog Simeona Zuvića, Zuvroša, Svetog Save, evo ga Sveti Sava, vidite, to je izvanredan portret Svetog Save, znači vidite bradu, patrijaršku kapu i tako dalje, to je Sveti Sava, Zuvroš. Ovdje imamo, dakle, Vukan, Stevan prvovenčani, Sveti Sava, Sveti Simeon, jer da, ovdje duž ovog boka, ovo su, dakle, izložbena postavka, malo se šalim, ali jeste na neki način tako, jer ovo je bilo napravljeno da mogu da vidi svaki posetioc ko dolazi u palatu. Dakle, to ovako izgleda, znači, to je staro zdanje, ovaj bočni deo, prednji deo, jer tako, to je palata Zuvić, Zuvroš, portreti